Jarike Habyarimana umuhungu wa Juvenal Habyarimana yongeye gukoma rutendere aho yongeye kwibasira igihugu cy'u Rwanda mu buryo busesuye, akibasira ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse akavuga ko u Rwanda rugomba gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mu maguru mashya. Yagarutse ku bintu byinshi ndetse anavuga ku kibuga cy'indege kiri kubakwa mu karere ka Bugesera nk'uko tugiye kubigarukaho muri inkuru yose uko yakabaye. Yagize ati inyungu zihishe nyuma yo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ati benshi bavuga ku bya politiki ariko bake cyane nibo bita ku mibereho y'abaturage. Ati kongera gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma si ikimenyetso cya politike gusa, ni ikibazo cyihutirwa cy'ubutabazi ariko kandi gifite n'uruhare rukomeye mu rwego rwa gisirikare no mu nyungu z'ubukungu. Kuva igihe u Rwanda n'abarwanyi barwo bo mu mutwe wa M23 bigaruriye ibice binini bya Kivu y'Amajyaruguru, ibihumbi byinshi by'abasivile byahuye n'ibibazo bikomeye cyane bikaba bitakibasha kugera ku bufasha bw'isi. Ati ubu nta ndege y'ubutabazi ishobora kugwa i Goma itabanje kunyura i Kigali cyangwa ku kibuga cy'indege cya Bugesera kiri kubakwa ni nkunga ya Qatar. Igihugu kandi cyaguze imigabane muri Rwanda. Ugavuga Qatar nyine ko yaguze imigabane myinshi muri Rwanda Air. Ati ibi bisobanuye ko buri gikorwa cy'ubutabazi, cy'ubuvuzi cyangwa cy'imfashanyo kigenewe Goma gishingira ku bushake bwa leta y'u Rwanda. Umutwe wa AFC M23 urashinja leta ya Kinshasa kuba yanga gufungura amabanke ngo ifashe uburyo yakiza abaturage inzara. Ni mu gihe wiyerekana nk'umutwe witaye ku mibereho myiza y'abasivile, nyamara uwo mutwe nyine ni udatuma cyangwa ugatinda kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Aricyo cyonyine cyatuma imiryango y'ubutabazi ishobora kugera ku baturage babayeho nabi no guca ubwigunge bamazemo amezi menshi. Umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ayobora igihugu cy'u Rwanda kugeza akigejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yakomeje agira ati aha niho hagaragarira ukuri. Inyuma y'amagambo ya M23 avuga ko yita ku baturage, hahishemo umugambi mubisha wo kugenzura no kugira ijambo mu byemezo byose. Ikibuga cy'indege nikiguma gifunze, u Rwanda ruzakomeza kugira ububasha bwose mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere binyuze ku kibuga cya Kigali ndetse no ku cya Bugesera kiri hafi kuzura. Ibi bituma kandi Kigali iba nk'izingiro ry'ubukungu ku burasirazuba bwa Kongo, ari nabyo bifasha gahunda yo kubangikanya no gucamo ibice Kivu mu ibanga. Hari kandi inyungu ikomeye y'ubukungu iri muri ibi byose. Amadolari miliyari 1.5 y'imfashanyo zatangajwe mu nama yabereye i Paris yagenewe ubufasha abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko niba iyo mfashanyo inyura i Kigali, igice kinini cyayo kizajya mu bukungu bw'u Rwanda binyuze mu bikorwa byo kubika, gutwara, gucumbikira abakozi b'imiryango y'ubutabazi no mu zindi serivisi z'imari. Ibi byose bizafasha Kigali gukomeza kubaka ubukungu bwayo aho gufasha Kongo bo muri Kivu ari nabo bagenewe iyo mfashanyo. Ati mu gihe ubukungu bw'u Rwanda buri mu bibazo, birasobanutse ko Kigali idafite inyungu mu gufasha gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Byongeye kandi u Rwanda rufite amategeko akomeye ari kurufasha kugenzura imiryango y'ubutabazi ikorera mu gihugu, bityo rukaba rushobora no kwirukana ama ONG ashobora kwibaza cyangwa kunenga ibyerekeye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda cyangwa mu bice bigenzurwa n'abarwanyi barwo. Ati kongera gufungura Goma ni igisubizo ku baturage, kikaba ari igisubizo cyasubiza icyizere n'ishema byabo. Niyo mpamvu rero guha amahirwe imiryango y'ubutabazi kugera mu bice aho M23 na RDF bakomeje gukora ibikorwa by'ubugome bitagaragara kubera kubura
abantu babibafashamo kubera RDF, kandi gufungura cyangwa kudafungura icyo kibuga bizagaragaza isura nyayo ya AFC M23 n'imigambi yayo ya politike ihishe inyuma y'amagambo y'ubutabazi. Ayo ni amagambo yatangajwe na Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana, aho yongeye kwibasira Kigali mu gihe amakuru ahari agaragaza ko yamaze kwihuza na FDL ndetse akaba ari muri gahunda yo kuba u Rwanda barugabaho ibitero bagakomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango wa Juvenal Habyarimana uba mu Bufaransa bakaba batangiye kunoza umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda babinyujije mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ni umugambi unyuranyije n'amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kamena 2025 rubifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ibigo byombi byumvikanye gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Amakuru yizewe ahamya ko Tshisekedi n'umuryango wa Habyarimana bateganya guha FDLR ibikoresho bihagije bayifashe kubona abarwanyi bashya kandi ihabwe ubuyobozi bushya, aho umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana azaba ari we muyobozi mukuru w'uyu mutwe. Umuntu wa hafi y'ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahishuye ko ubutegetsi bw'iki gihugu buri gukorana na Jean-Luc, abanyamuryango b'ihuriro RNC riyoborwa na Kayumba Nyamwasa, ndetse n'iyita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyoborwa na Thomas Nahimana wabaye padiri. Tshisekedi ateganya inama yo ku rwego rwo hejuru ikinshasa mu ntangiriro za 2026 izahuza abantu mu mitwe y'iterabwoba biyita batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bareme ihuriro rifite igisirikare gikomeye gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ubutegetsi bwarwo. Kugira ngo inama ishoboke, Leta ya Kongo iteganya gushakira aba banyarwanda inyandiko z'inzira binyuze muri ambasade yayo muri Afurika y'Epfo. Mu ntangiriro z'Ukwakira abagize iyi mitwe y'iterabwoba bahuriye mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo. Iyi nama yayobowe na Jean-Luc witabiriye yifashishije ikoranabuhanga ry'iyakure kubera impungenge z'umutekano we. Iyi nama yaganiriwemo ingingo yo gushaka abanyamuryango bashya no gukangurira abanyarwanda baba mu mahanga gushyigikira ihuriro rikomeye rya gisirikare. Tshisekedi abona ko Jean-Luc ari we muntu wayobora iri huriro hashingiwe ku mateka afite nk'umwana wayoboye u Rwanda. Ahamya ko ari we washobora guhuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bacitsemo ibice, akaba yahuza abanyarwanda baba mu mahanga na FDLR. Si ubwa mbere Tshisekedi agerageje guhuza aba bantu kugira ngo bahindure ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri Kamena 2024 Jean-Luc yagiye Kinshasa mu ibanga ahura n'abantu ba hafi ya Tshisekedi nabo mu nzego z'umutekano baganira ku gushyigikira FDLR. Nyuma y'ukwezi ibiro bya Tshisekedi byagaragaje ko bifite umugambi wo kwakira abajenosideri b'abanyarwanda bacumbikiwe muri Niger barimo Captain Innocent Sagahutu wagerageje kwinjira muri FDLR muri 2017 ariko umugambi ugatahurwa. Leta ya Kongo yahagaritse uyu mugambi nyuma yaho ibaruwa yasinywe n'umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi Anthony Nkizo Kamole ivuga ku kwakira aba banyarwanda igeze mu itangazamakuru bitunguranye. Muri Werurwe 2025 Thomas Nahimana uri mu bazitabira inama yo muri 2026 yagiye muri Kongo no mu Burundi. Amakuru ahamya ko ubwo yari Kinshasa yahuye nabo hafi ya Tshisekedi kandi aganira kenshi n'abayobozi ba FDLR. Ubwo Nahimana yari Kinshasa kandi aba hafi ya Tshisekedi bamuteye inkunga y'ibihumbi 10 by'amadolari mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa bye na bagenzi be. Mu mpera za 2023 Tshisekedi yatangaje ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda kandi ko yiteguye gushyigikira abanyarwanda atekereza ko bashaka impinduka. FDLR umutwe ukorana n'ingabo za Kongo niyabona yanyuzamo uyu mugambi. U Rwanda rwagaragaje
rwagaragaje ko ruzi imigambi mibi ya FDLR n'ubutegetsi bwa Tshisekedi birufiteho, rufata icyemezo cyo gukaza ingamba z'ubwirinzi ku mupaka, rusobanura ko zizagumaho mu gihe rukibona ko hari ibishobora kuruhungabanya. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibya Jean-Luc Habyarimana na Faci Beto, aho bafite imigambi yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse uyu Jean-Luc akaba yategetse u Rwanda gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, akavuga ko ingendo zitandukanye zikorwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abazikora baca ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe, ndetse no ku kibuga cy'indege gishya kiri kubakwa mu karere ka Bugesera ngo cyenda kuzura, mu gihe bizwi neza ko iki kibuga cya Bugesera kitaratangira gukoreshwa. Ni ibintu bizwi ko gishobora kuzatangira gukoreshwa hagati y'umwaka wa 2027 na 2028, bijyanye no ku kigero ikibuga cy'indege kigezweho cya 60% cyubakwa, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'inzego zibishinzwe. Amakuru tuba tugenda tubona yo mu karere ka Bugesera. Jean-Luc muri uyu mugambi bizamuhira cyangwa ntibizamuhira? Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.